Facebook aplikacije su posebni programi koji funkcionišu u okviru jedinstvenog sistema. Njihova uloga se sastoji u tome da vam iz mnoštva podataka koje se nalaze na Facebooku pomognu da izaberete upravo ono što vam je potrebno. Dobar primer za to predstavlja aplikacija koja vam omogućava da pratite oglase za posao, mada postoje i one koje služe samo za negovanje virtualnih biljaka. Da bi vam bilo jasnije o čemu se radi, ja sam već aktivirala nekoliko Facebook aplikacija. Prva se naziva Books I Read, a uz njenu pomoć mogu da vodim evidenciju o knjigama koje sam čitala. Pored toga, mogu da pročitam predlog drugih korisnika i da im ponudim svoje mišljenje. Zanimljivo je što postoji mogućnost da svoje znanje proverim kroz niz kvizova, pa čak i da kreiram nova pitanja. Poseban okvir je rezervisan za takozvanu izložbenu policu, bookshelf, na koju mogu da postavim svoje omiljene knjige ili njihove autore. Ukoliko želite da svoje Facebook prijatelje upoznate sa vašom omiljenom literaturom, ove podatke možete uključiti u svoj profil. Druga aplikacija koju želim da vam pokažem nosi naziv Cities I've Visited. Ona mi omogućava da na mapi sveta označim sve gradove koje sam imala prilike da posetim i da je zatim postavim na svoj profil. Moji prijatelji znaju da sam veliki ljubitelj putovanja, pa na ovaj način mogu da prate sve moje avanture. Naravno, ove aplikacije vam omogućavaju da u bilo kom trenutku ažurirate svoje podatke, a u čitav postupak možete uključiti i svoje Facebook prijatelje. Facebook raspolaže stotinama ovakvih aplikacija, pa nema smisla da se posebno zadržavam na nekoj od njih. Umesto toga, u ovom poglavlju ću vam pokazati kako možete da pronađete odgovarajuću aplikaciju, da instalirate, podesite sigurnosne parametre i pozovete prijatelje da vam se pridruže u njenoj primeni. Na kraju ćete naučiti i kako se uklanjaju one aplikacije koje vam više nisu potrebne. Najsigurniji put za pronalaženje odgovarajuće aplikacije vodi preko istoimenog menija. Čim kliknete na ovo polje, na ekranu će se pojaviti meni u kojem se već nalaze prečice ka nekim od najpopularnijih aplikacija. Treba napomenuti da su sve njih kreirali autori Facebooka, dok ogromna većina ovakvih programa potiče iz nezavisnih izvora. Ukoliko želite da pogledate šta se sve nudi, kliknite na opciju Browse More Applications i prikažite takozvani Application Directory. Nakon toga možete da izborom određene kategorije iz mase izdvojite one programe koji vas u tom trenutku najviše zanimaju. Ja želim da se malo zabavim, pa ću zato kliknuti na Entertainment i proveriti da li se među predloženim aplikacijama nalazi nešto zanimljivo. U tome mi mogu pomoći i ove zvezdice jer njihov broj direktno zavisi od toga kako su drugi korisnici ocenili neki od ponuđenih programa. Pod pretpostavkom da mi je potreban program koji se bavi knjigama, iz ove liste ću izabrati opciju Books i prikazati odgovarajuće aplikacije. Ukoliko želite da saznate nešto više o nekom od ponuđenih programa, jednostavno kliknite na njegov naslov, a Facebook će vas odmah prebaciti na odgovarajući profil. U ovom slučaju mogu da pročitam mišljenja drugih korisnika dok se detaljnije informacije nalaze u posebnom odeljku. Nažalost, niko od mojih prijatelja ne koristi ovu aplikaciju jer bi se tada njihova imena pojavila u ovoj zoni. Umesto toga mogu da saznam nešto o autoru programa i da pročitam šta su o njemu rekli drugi korisnici. Na kraju, tu je i odeljak za diskusiju, ali je i on relativno siromašan. Bez obzira na to, ovaj program je ocenjen najvišom ocenom, što potvrđuje maksimalan broj zvezdice i činjenica da ga trenutno koristi preko 11.000 korisnika. To nije nimalo loše za aplikaciju koja ne potiče sa samog Facebooka, pa nije ni čudo što postoji čitav niz fanova koji su direktno izrazili svoje zadovoljstvo.
Ukoliko i vi želite da stupite u kontakt sa njenim autorom, kliknite na opciju Contact Developer, a ako smatrate da ona nekome može da nanese štetu, upotrebite funkciju Report Application. Za njeno preuzimanje i instalaciju je dovoljno da kliknete na dugme Go to Application. Pošto će to biti tema sledeće lekcije, ja to neću učiniti, nego ću se vratiti na Application Directory, jer se tu nalazi još jedna zanimljiva funkcija. Naime, ukoliko vas mrzi da pretražujete određene kategorije i na taj način pronađete ono što vam je potrebno, najbolje bi bilo da upotrebite polje Search. Ja ću iskoristiti priliku da proverim da li postoji nešto što će mi pomoći da pratim aktivnost mog omiljenog košarkaškog kluba. Naravno, LA Lakersi su toliko popularni da na Facebooku postoji nekoliko različitih aplikacija koje su posvećene ovom klubu. Jednu od njih su napravili sami navijači, a na osnovu podataka koji se nalaze na njenoj osnovnoj stranici se može zaključiti da je ona vrlo popularna. Na kraju, želim još samo da vam skrenem pažnju na odeljak pod nazivom Featured Applications. U njemu se nalaze programi za koje autori Facebooka smatraju da zaslužuju vašu pažnju, pa ne bi bilo loše da ih barem isprobate.